нақшаи роҳандозии муҳаррик ба сурати доим бо истифода аз калиди гардон. ин нақшаи содатарин аст барои идора кардани муҳаррикҳо. мо дар нақша як муҳаррики M1 дорем бо истифода аз контактори K1M ки бо муҳофизакҳои F1 се фаза аст, аз манбаи L1 L2 L3 манба мегирад ва ҳамин қисматам ном дорад мадори ё ки ҳамон занҷири қудрат ва қисмате ки барои фармон додани контактори K1M аст ба он мегӯянд мадор занҷири фармон ки мо аз як L1 фаза ва як калиди маслақат Q1 ва симпечи K1M ва мерем дар нармафзори кадесиму ҳамин нуқтара ҳамин занҷира мадора тароҳӣ мекунем. тибқи нақша мо гуфтем сараввал дорем як манбаи се фаза. манбаро тасвир мекунем. L1 L2 ва L3 мерем қисмати кабл ва пайвастагиҳо се фаза. ин манбаи се фазаи мо. барои фарқ кардани хати каблои се фаза аз яъне мадори қудрат аз мадори фармон мо якам манбаи се фазара каблоша ғафстар мегирем, хатоша ғафстар мегирем то ки фарқият бошад. ва боз гуфтем дорем як муҳофизаки се фаза ва боз контактор қисмат ва ниҳоятан ҳам як муҳаррики се фаза. камтар зум кунем агар барои пайвасткунӣ. аввал номгузоришро анҷом медиҳем. F1 муҳофизаки якуми мо, K1M контактори якуми мо ва M1 муҳаррик. мо барои пайвасткунӣ мерем қисмати се фаза агар гирем инҷо агар мо бинем дар нақша ҷои пайвасткунии ҳамин намудҳо символҳо намоён нест. мо метавонем аз қисмати файл setting display symbolic connection барои осонии пайвасткунии мо ҳамин тики ҳамина фаъол кунем. яъне мебинем ки ҷои пайвастагӣ аллакай намоён шуд. ва боз ин қисматам се фаза ва то ин нуқта мерем қисмати боз манба ва замин пайвастан беҳтараш изофа кунем. хати замин пайвастам қисмати инҷо яъне ҳамин зарду ҳасб мекунем ва васфигиша якам камтар бориктар мегирем то ки фарқият дошта бошад. ва ин нуқтаи замин пайваст. ин буд мадори қудрат ки пештар гуфтем. ин мадори қудрат ва мерем қисмати мадори фармон. бо ниёз дорем ба як манба фоз тағйири ҷиҳат кунем агар
و یک نیترال. خوب میکنیم و تغییری جهت میکنیم. سرول آمده است و محافظه که تک فضای ما و یک کلیدی گردان در اینجا استفاده شده است. ما استفاده میکنیم همین نمودی کلیدی گردان. یکی در نقشه Q1 هم یک همون автоматیک ما میگیم همون شکل است، فرق ندارد. یعنی مقصد ما راه اندازی محرک به صورت دائم است. ما وصل کنیم محرک عمل کنیم تا زمانی که ما قطع نکنیم. و نیاز داریم به کانتاکتوری سیمپیچی کانتاکتور. باز نامگذاریشون رو انجام میدیم. ما F1 داشتیم، اکنون اینجا F2 تیغ این است، فرض کنیم S1 اینا K1 این رو پیوست کنیم. میریم یکم باریکتر خطایی بود فاز این بود به مداری فرمان، این مداری قدرت. این نقشه را بینیم اگر کاملا مثل همین نقشه است. برای سیمولیشن میریم قسمت سیمولیشن و میبینیم در اینجا سیمپیچ فایل شده استفاده است اما پیوستگی ما نیست. علتش هم در این قسمت است به فکر، چون که فضا از L1 L2 و L3 با F1 تامین نشده استفاده است. ما اگر اینو گیریم قسمت اگر یک فاز انجام کنیم یعنی به این شکل میشه. سیمولیشن یعنی منبع لکه جور شد تو K1 این این قسمت هم تو SP1 زمان S1 وصل میکنیم یعنی محرک به صورت دائم راه اندازی میشود و زمان قطع میکنیم قطع میشود. این عادی ترین نقشه اداره کنی یک محرک اسینخرونی با استفاده از تنها یک کانتاکتوری K1 پوسکتل. یعنی زمانی که ما با سیمپیچ K1 منبع وصل میکنیم کانتاکتوری K1 ما تغییر وضعیت میکنن وصل میشن و محرک ما راه اندازی میشود. و فرض کنیم اگر رسش کوتاه در مدار فرمان به عمل آید محافظه که F2 ما حمایت میکنه و اگر در منبع C فاز در خود محرک به عمل آید محافظه که F1 ما یعنی محرک خاموش میکنه.